abamwe bakwatwa kandi abamwe bitwa konka umuhendo gwabo guhikire tugwakamanyirwe konka bamwe bashangwa n'emyenda y'ebyo kwerinda nk'enkito. Edward Aguma owayirebera byona ibyabaho nashoborora okuba babajwire emyenda erikwiragura kandi bahagatire ebyo kurwanasa. Abasaija bayizire ne baletwa mu muhanda guno gwito gwa shortcut gutukwega korabamu baija baturukirira muntu balengera bero no misioni bamweta bitu abe agenze kutwemba mu bitoke byo wabo. Abasaija beke bajwire engoye za black bajwire jaketi za black buli kimu cyone kibe cya black na boots za green. Meya wa North Division muri Footpoto Joseph Mashuko yagambira Tayari West ngu abebyo kwerinda barahukirembera ekinte cyaba cyaretera amashomero nkanyakasura school hamwe na Canon Apollo PTC kutahirirwa. Tozi nabataka bona bayiva mu mulimo so twafoke very big team bagena grow. Cyo ngisamanye nsimahanga amasomo yakugona bayibataka gakoze hakabikona kandi na Reverend tubamukoze hakabikona kandi abataka twakwatanza nabo twakwatanza nabyo kwerinda. Abatura bayereko kwerarecerera kwabo ahanshongeji barukushobora ku ecyabire kirabireho abo kugambirwa ko baba ADF barumbere ishomero rya Kichwamba Technical College bakitayo abegikinana ngo kumkumanya sitene neighboringa na Kichwamba reda abamo bayisirwe Canon Apollo kandi abandi hano ibonde naho bayisirwe kibaire kibi mubyona kintu cyo kuleto kwekanga mu bantu beitu ababulikiro abokubo borkurora ngo mu myaka yenyuma tukaba tutungireho buzibo kusana buti hati mu mwaka guno nabo buturukwirira ebyo koma twatangatangana ekizibe kusana kiti nabwe kitwe nkabantu itwe nkabantu bekikaro kinu tuhura tweralikirira muno nabwe hati enkojo ziri eza twina buli sazinu zakora zatobonjoka habo ko antumanya kimo muyekere izira kandi obusinga bono butubetwina bwagenda kutukehaho bait ngo kutukuhura mu nyikara y'abantu n'ebugambo by'abantu abakiro obwingi bazoka baruga harsozi hano. Abebembezi bashaba batura okuguma abuzura misho kandi bakorere hamwe nabyo kwerinda kurebuka ngo babasa kwata abamwe abayeshereka. Si wanzu ba defense botebe bwo kwerinda village security committees wahabya mugunola amaiso muhandika abantu abakuja muzoni zanyu omuntu weno marara mutakwekengera mu coordinating na bibyo kwerinda na polisi bacha person musharing information bwangu kandi ninyenda kumanyisa abantu ngo businge buloko kandi nintekereza ubundi babere bine kigendererwa icyo kurumba isomero ryetere ya Nyakasura rundi college yeito ya Canon Apollo uko abayizire kimuno hono batwarwoko baituntsima security organs ezitahiremo aho naho kororango batangera inyikale no kubaho amakuru tugatungerega nyinkekara abasaija bizireke babibali hagati ya 30-50 abantu bakutugambira so bakrosingirega baruga site za Kazingo bakwata Canon Apollo so ntuterera abantu babulikiro tukwatanize na UPDF na batoba information tuleke kuserekera abantu abo uturaroro umuntu tarukomanya wena tugambire ngana niko torole obusinge buyija mu kicweka mu omukikwekweto ekyo kurunda binazi ababasa kuba biruka bakeshereka hamwe nabo abarikwasa kuba nabakora nabo nikikigenda omisho abarukure byo kwerinda umcyangiki nangwa no mwihanga ryona baba bakiriyo no barunda byona ebirikwetagisibwa kwereza ihanga amakuru agarukiraho ahitwaza korora amakuraga gashakwa Justin Nyakisiti muri Footpoto.